I da sam ja sam neka visana ljudi. I u današnji klip koristim prešla. I u današnji klip otvaramo i Golden Chest i Super Magical Chest. Javio sam tu pre nekoliko klipa, tako super. Konačno ćemo otvoriti u nekom narednom klipu za 52 minuta kreće. Nećemo mega miniona, sad neću. Stavit ću za upgrade Hog Ridera. Tako da, ajde krenemo shop. Dobro, ništa posebno. Tako da otvorimo i Golden Chest. Dobili smo 183 9 golda, 1 Barbarian, 7 Tesla, 18 zepova i 3 mini peke. Solidno, ljudi, solidno. A otvorimo ovaj Fake Chest i da možemo da otvorimo Magic. To je Super Magical Chest. 67 golda, 1 Valkyra i 8 golda. Onako. I ljudi, otvorimo Super Magic. Dobili smo 4698 golda. 84 Barbarian. Dobili smo Tornado. 3 peke velike. 315 mortara. 104 mini peke. I ljudi, bit će legendarna. Aj, daj mi elektrovizor, molim te. Molim te, daj mi elektrovizor, molim te. Molim te, elektrovizor. Miner, ljudi, dobili smo minera. I ljudi, dobili smo minera i Super Magical Chesta. Kako mi se sviđa ovaj chest, ljudi. Unlockovali smo nekoliko kartica. Vidite, unlockovali smo gdje evo ga, Tornado smo unlockovali. Možemo da ga opet upgradeamo i unlockovali smo fucking miner. Predobro, ljudi, stvarno predobro. Unlockovali smo još jednu legendarnu kartu. Ljudi, kako stvarno imam sreće, ljudi. Evo vidite, imam 2 legendarne. I tu 2 klipa sam dobio po svaku. Idem po skupljanje svih legendarnih, tako da. Idem tu da upgradeam peku. Neću. Ili na Barbarian neću da upgradeam. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, bacite like i subscribe se na moj kanal kako biste vidjeli još ovakvih klipova. Ćao! Odjava.